Пайгамбарыбыз алейхиссалам кээде курма менен талкан менен деле той өткөрүп кое берчү эле. Аялдардын ичинен эң чоң тойду Зейнеп энекебизге кылган экен. Аган той кылды билесиңерби? Bir koy soyuptur. En çoğun toy kılganı Zeynep enekebizge boluptur. Kebir ayaldarına biraz kurma menen talka menen toy kıla beriptir. Birok Zeynep enekebizge bir koy soyup toy kılıptır da. Bizdin toylar hem paygambardın toyun aslında 100 есе köp bolup ketet kede. Oşonun bardygy ısrapkerçilik bolat. Karabaltaga barsak Şeyh Nurullah. Karlar karındaşın bergen eken. Barsak ушундай bir koy soyup toy boldu deydi. Anan bir ayet atat kaçışkançı. Men taң kalıp attım böyle. Kanıp ушундай toy bolsun dep deydi. Anan keyin gelişti oturup jep anan kayra geçti. Da koydu ele soyup jön aş kılışıptır. Anan jep anan bata kılıp geçti. Үйгө kelip oylonуп oturup otam. Tуура экен деп атат. Келгендин бар жеп кетет, ошо менен кетет экен бардыгы дейт. Той ошо ашка дейт, бардыгы дейт. 15 эле киши келип тойго дейт, болду дейт. Бирок канча сырап тойго кетет эле. Кур'ан окутканда $5000 getirip Kur'an okutacak. Toygo degen $15.000 getirişi mümkün. Al degen kebir adamlar üçün bütünde состояние olup kalışı mümkün. Aga jer alsa olup, uy alsa, başka alsa olup. Demek uy bile baksız olup kaladı şonu menen. İnternette jüret bir aytat, toy sonum boldu, uy sonum boldu, menin göynegim sonum boldu dep maktan atanan keyin uyda kuksi var eken, büşürüp beresin dep sorap atat dedi. Şunday bolat, keyin kuksi jeyt. Toy olsa puşni toy. Oşun üçün oşunday toylardan anı maktan başkaram jok kılış gerek inşallah bir tuğanım. Toylar baylardı baydat kembagaldan sayın jarıtat. Oşunu menen biz çırgabay jüre berебиз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çoğun toy kılganda bir koy soyuptur. Peygamber başı menen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kızı da ayalı, ülüngönde. Eme emçekteş eme bagıp algan balasının ayalı. Zeynep. Ava Zeynep. Zeynep. Ava. Kızı da Zeynep bolgan. Ava kızı da bul başka Zeynep. Ummahatul Müminin Zeynep. Oşonday ele, oşol toy bolgondo anan şunçalık şariat kattı garmemde oturup toyda kişine boluş gerek. Toydun sal şanisi olup, oşol жерде ayalдар kelip ırdap kişine dombura menen mындай bir muzikanın okşoşu boluş gerek, ırımı boluş gerek. Anan aza kütüp atkanday kılıp tostoy oturup ketip kalganday bolboş gerek. Kızlar gelip, jaş kızlar kişine bir-birine biylep, ırdap berip, akıynek aytışıp, akıy aytışıp, oşontoy emine oşol жерде toydun kişine şanisi boluş gerek. Ayşe'ne de bir yetim kızdı toy uzatıp gelgenden keyin Peygamber suraptır. Toyda kişine bir oyun zoğuk boldu, lagı boldu dese, çok mineke deptir. Oşunday kılış gerek dep aytıptır. Ansarlar şunu jakşı göröt. Dese, kantip aytat dese, Peygamber taş ırdap beriptir. Kantip ırdap beriptir mi aytıptır? Bilesiňmi toylarda kantip ırdaşypdylar dese, Ayşe'nes kantip mintip aytıptır al. Ataynakum fahayyuna nuhayyikum laula zahabul ahmaru ma hallat bawadikum ve laula'l hintatu samra'i ma samunat azarikum. Dep uşintip ırla tamaşalı ırlar. Aytılganda misal üçün biz geldik sizlerge salam aytabız, sizler dagı bizge salam aytkıla. Egerde uşul talalarda misal üçün buğday bolbogondo misal üçün tala görküne tolmok emes. Egerde uşul buğday bışpaganda bizge okşogon sizler üçün kursağı toymok emes. Şunda em aytam mындай bir jönököy jakşı adamdын көңүлүн көтөрө турган bir maňyzly ırlar menen ırdaşıp birin-birin şeher aytıp, janagıday bir dombura siyaktуу, baraban siyaktуу menen duf menen emne көңүлүn көtörse mına uşul toydun şanisi bolat. Anan biröle takvalık degen bolsa ünkür oturup bintip oşo Kur'an okut, gebirler daşı Kur'an okutupga toygo barganda misal üçün. Kör takwa. Janagı bizde neme mындай bizde jok da. Komuz da bizde kanday bolup kaldı. Bolur ya? Bizde komuz. Oşo komuzga ruhsat bersek biz bolat antkeni toydun özünde. Antkeni jeki menin pikirimde komuz oşol dombura siyaktуу ele, janagı baraban siyaktуу ele. Antkeni bul adamdın biylep, janagıda eksazga түшүп, anan bar kuchakta birön öö kalıp oşonu menen mындай bir nemek alp barbayt dep oyloyt elem. Birok kagaz yüzünde fatva bergim kelbeyt, antkeni men fatva bere turgan alım emesmin. Birok jeki egerde uşunday bolup kalsam uşinti aytat elem degen ümit menen gana aytam da. Өткөндө мен досум үйлөнгөндө ошо комуз менен болду да. Алы туткучуп келип жакшы насааттарды айтты, келин укугун, кайнененин эмелерин, милдеттерин ошолорду айтты да, аябай жакшы болду да. Мага аксыдан телефон чалышты. Бишкектен кудалар барат экен. Анан аксыдан келин ал кыз алып атышыптыр. Анан ошо кыздын агасы мындай bir давач экен. Күч давач экен. Анан Жеңишбек менен алын чакырышыптыр. Чакырса теги келбесин деп аттыр. Men aksıga girgizbeyim alardı. Manan, bana çalıştı. Siz bize kazı olup beriңiz dep.
Анан эмне дейин десем, ушу комуз эле дейт, башка эчтеке деле эмес. О сыят насаат санат термирлар болот. Анан тиги таксыр музыка болбойт деп айтып атат, анан сиз эмне деп айтасыз деп, анан ортого мен түшүп калдым. Бияктан баратан чоң адамдар. Анан аэропортко кетип аттым, мен өзүм ошко учуп аткам ошого сабакка. Анан таксыр менен сүйлөшөйүн десем, сүйлөсөм жакшы адам экен. Анан түшүндүрүп айтып берсем акырына макул болду. Чындыгында биз эгерде катуу музыка ызычуу боло турган болсо ага качканга нааразы болобуз. А бирок Алы менен Жеңишбек барган жерлерде эч качан ага мункар кылып, мындай бир инкар кылып кайтарган жерибиз жок. Эми фатва маселеси башка маселе, амал маселеси башка маселе. Фатва бере албаганыбыз менен ошого амал кылып жүрөбүз, анткени бул адамды азгырып жибербейт. А мына ошол өкүмүндө турматтуу бир тууганым. Анан кээ бир жерге барсаңыз, жылаңач кыздар келип бийлеп, өтө катуу музыкалар болуп кеткенде, айласыздан гана отурганга туура келип калбаса, башка учурларда ошол нерсени эмне жаман көрүп жүрөбүз.